ubufakazi. Amen. Amen. Ngoba nginalento ukuthi inkonzo yomama umuntu omusha osemdala oyohlanganisa years. Amen. Kodwa ngigciniwe esandleni sikaJesu. Inkosi mangihleli phansi ukuthi inkonzo yomama ukuthi uyigama nje ukuthi inkonzo yomama ufakazi. Hallelujah. Ngithabiseni igama lami ngokwami. Ngesizulu ngithabisile ngokwandlovu. Ngingumsuthu ngokwempela. Bazalwane, ngiphume ezonweni. Ngilungisa indlela yami yasezulwini. Amen. Uma singamali izono, ungathuthi umoya omngcwele. Siphuma nje ekufebeni, uma kuyo yonke into ongayicabanga. Ngathola uJesu ebazalwane, yisemfikweni senzela abantwana abathathu. Waphila ababili, ayibonge kancane. Ngikhishwa abazalwane, uNkulunkulu udedelele enkemba. Edida abantu nonesinoDokotela, HIV and AIDS. Ngakhishwa nje kanjalo emkhiphithweni ngisabukufa kwenyama ngingakwesabo komphefumulo. Alibonge ivangeli. Amen. Ngiyintombazane encane eyayishesha impela impilo yayo. Yise high school nje. Grade 11 ngangikhulela umntwana. Ngakuzala wadlula emhlabeni. Ngathi ngiphuma ku grade 12 ngase nomntwana wesibili. Ubona nje ukuthi impilo yami iyayonakele kakhulu. Ayibonge bangcwele. Amen. Ngimuhle bazalwane. Ngoba ubuhle buyinkohliso. Hallelujah. Amen. Igabe nje ngokuyena obhoni abahamba baphila endleleni. Uma ubona mamuphize ubona mina ngisemusha. Kodwa bathola ukuthi isono siyamgqila umuntu. Ngithola HIV at the age of ngikhulela umamuphize. Ngididekile kuhle bazalwane bonke ngihlala endlini enhle. Ngihlala nojele. Kodwa ngithula kukho ngoba uJesu akekho. Ngizocela kubazalwane ukuze ngiqhubeke ukuze ngibambe isikhathi. Angiboni ngihlaselwe yilento yokungaboni emehlweni. Ngomeza ukuthi bekwamazinyo mina ngeke. Ngizocela nje sifunde izwi leNkosi ukuze ngiphoxe ubufakazi bami. uNehemiya 7 azongifundela. Isihloko sakhona sithi itonga kaAroni yahluma. Kodwa izwi lifanele noma singayibona iBhayibheli. Kodwa izwi likhona. Verse 1. Numeri 7 verse 1. Izipho zezikhulu ezinikelelwa ithempeli. Amen. Isithi intonga kaAroni modalithi izintonga kaAroni iyahluma. Aphalaziwa 17. Chapter 17 verse 1. uJehova wakhuluma kuMose wathi, khuluma kubantwana bakwa-Israyeli uthabathe kubo izintonga, ibenye kuleyo naleyo ndlu kayise, kuzo zonke izikhulu njengezindlu zawoyise, izintonga eziyi12, loba wena igama lalowo nalowo muntu entongeni yakhe. Uyakuloba igama lika-Aroni entongeni kaLevi, ngokuba kuyakuba intonga inye kuleyo naleyo nhlobo yezindlu zawoyise. Uyakuzibekela etendeni lokuhlangana ngaphambi kobufakazi lapho ngihlangana khona nawe. Kuyakuthi umuntu engiyakumkhetha intonga yakhe ihlume, ngenze ukuba uphele ngakimi ukukhonona kwabantwana bakwa-Israyeli abakhonona ngakho ngani. Mose wakhuluma kubantwana bakwa-Israyeli, zonke izikhulu zakunika izintonga ngayinye kuleso naleso sikhulu njengezindlu zawoyise, izintonga eziyi12. uMose wazibeka izintonga phambi kukaJehova etendeni lobufakazi,
Kwathi ngolwangakusasa uMose wangena etendeni lobufakazi. Bheka intonga kaAroni yendlu kaLevi ibisihlumile, ivezile imiqumbi, iqhakazile izimbali, ithele ama-almond avuthiweyo. Praise the Lord. Siyabonga baba wethu ongcwele, izwi lakho likuphila, likukhanya, uNkulunkulu wethu lisibani, likhanyisela bonke abasebumnyameni. Siyadumisa baba wethu ongcwele ukuzosibeka kule ndawo ukuze uNkulunkulu wethu usifundise. Siyabathatha indawo baba, in Jesus name, amen. Hallelujah. Yila ifakazi mpampazalwane ukuthi sengitholakala nge-HIV positive. Niyazazi imfundiso zodokotela ukuthi ziyethusa nje. Zenza nje ukuthi uvele ucabange ithuna lingakafiki. Hallelujah. Yethuka-ke nami ngisabukufa. Bese sivuka ukuthi kunomuntu wami wakwaNtombela owayesindisiwe ukuthi babembiza ngeWatchtower-ke ekhaya. Bengamkhuluma engathandeki nje mayifikile kumele kuthandazwe, selifikile lelo Watchtower. Ngibonga abazalwane ukuthi ngiyacabanga ukuthi imphuleko ka-aunt iyona eya byproduct yami. Ayibonge bangcwele. Ngiyacabanga ukuthi emphulekweni wayesho ukuthi ngiyafisa ngelinye ilanga kuleli khala kaMxongo usindiswe noma yedwa. Bazalwane nguvumeneke lo musa wokuba iproduct yomthandazo yabazalwane. Ayibonge bangcwele. Bazalwane ngiphume empipitweni, ngiphethe ingane ezincane bazalwane. Ngiphethe ingane ka6 years, ka5 years no6 months. Ayibonge bangcwele. Angisebenzi bazalwane. Uzwe uyangithomela umuntu engangihlala naye ukuthi engakuzokwenza njani uma kuphela inyanga uzokula uzofuna imali yesonto. Kwafika ukuthi sekufika uJesu. Ayibonge ivangeli. uJesu bazalwane akafiki ngoba kushunyayelwe kuphela, kodwa kwakunomoya kaNkulunkulu othi ngathi sekuyisikhathi lesi. Ngithi kanjani Jesu mhlazane ngithatha imithwalo, ngithi kujwayelekile thina abantu besifazane ukuthatha imithwalo siphinde sibuyele. Kodwa bazalwane ngikhumbula kahle ukuthi kwaku-2003. Alibonge ivangeli. UJanuwari ngithatha imithwalo ngithethe omunye emhlane omunye ngimhudula, sengiphikelele KZN ngibuyele ekhaya. Alibonge ivangeli. Ngizosiza kakhulu abantu abasha abahambe beshubheshe endleleni ukuthi ivangeli liyaphilwa. Uyabalalela labo mama obone ngathi bazithingithingi ngathi baqashukela ulayini engathi abethe esitayeleni. Kwangisiza abazalwane mangifika evangelini, ngifika abazalwane enquthu kushunyayelwa lento efakazwa manje. Umuntu afakaze ngoba ethanda, umuntu afakaze ngoba ezomisa izinto eziphathekayo. Akukubi bazalwane, kodwa bazalwane sifuna le njula yokukholwa. Ayibonge bazalwane bese bonke kulandela ngemuva. Ayibonge ivangeli. Ngifika ngiyafakazwa bazalwane, ngiphume ekhaya elidala ngiyeza ukuthi ngibhabhadisiwe kodwa kuhambeki. Ngifuna kunalento eyifunela into yami. Ayibonge ivangeli. Ngivakasheke bazalwane ngangisahambe emathendeni noSamu uSikhakhane bayamazi enquthu. Ayibonge bangcwele. Sitholana emathendeni athi kunenkonzo ye-fasting yokuzila ukudla 7 days. Uboza ngivele ngithi qalani ngithathe imithwala, ngithi kunalento engakafinyeleli. Ayibonge bangcwele. Ngisindisiwe impela kodwa ngilambele uJehova, ngilambele into engayazi. Ngiyongena fasting bazalwane ngingayazi. Ayibonge bangcwele. Ebandleni lethu nje i-fasting akusiyo into yokudlalelwa kuyo. Kangangoba ngathi mangiriphotha ngibuya kumfundisi ngijabule ngithe yibe ngibona intaba wathi ngizongena ifastiswe namadimoni. Kusho umfundisi engimethemba sindisiwe wathi ngizongena ifastiswe namadimoni. Ngala ukuthi kufika uJesu. Bazalwane ivangeli langifika kanjalo ukufika kwami kuleli khaya. Uma ngifika leli khaya baba, mina nje ngangibethe iqalekiso ngisho kubafundise ngiphuma kubo. Bethi uphuma ungavalelisanga ayikho into yokulungela. Ngikhuluma ngabazalwane abasindisiwe okumele balandwe kulezi insuku. Balandwe bazalwane bese masontweni ensindiso. Kwafumaniseka ukuthi ngimongile uJesu akukho siqalekise ngizophuma naso. Ngabusiseka ngendlela naye amangalayo. Ayibonge bangcwele. Asizile
ngeyibusiso sizofuna uJesu. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane lithi izwi lenkosi kufika isikhathi la uMose ekhuluma noNkulunkulu ukuthi awuke uhambe uye ezindlini nezindlu ungithathele intonga ibe yinye izizwe zu-12 kuba sengathi bazalwana ama-branch ase-faith mission ama-branch ama-revival ukuthi kuzothathwa intonga ukuthi o-branch leader nebandla lalimi khona bazalwane uNkulunkulu ufuna intonga endlini ebranchini nebranch o-branch leader ayibonge bangcwele kulethiwa intonga kule ndlu kaJehova alibonge ivangeli uthi thatha lezo ntonga ungiyele endlini phambi kobufakazi ayibonge bangcwele bese uyayithukusa insukwana wayeseziyathathwa intonga uMoses wayithatha neka-Aaron ayibonge bangcwele uma eyithatha sekuphela u-3 days angazoma u-3 days seziyakhishwa bazalwane yinye into engihluphayo kulezi insuku ngale ntshumayelo uNkulunkulu izwi alibekile ukuthi zakhishwa zonke intonga bazalwane kodwa kwatholakala intonga yinye ka-Aroni eyayihlumile ayibonge bazalwane ivezile amonde mnandi ivezile imqumba ayibonge bangcwele kulezi insuku insindisi igcwele yonke indawo ko-televishini ayibonge bazalwane igcwele bonke abantu basindisiwe kodwa bazalwane ibandla likaKristu elibhaliwe encwadini kaNkulunkulu nakuNkulunkulu uqobo lwakhe ezulwini lizobonakala ngempande ka-Aroni asinandaba ongena umake-upini uhamba ngemoto enjani asinandaba ukuthi uphume kanjani ubusiseke kangakanani yini into esifunayo ukubona ukuthi bazalwane la uqhamuka khona uma sekuthukuswa impande babusikhakhane impande yakhe ipunile yini alibonge uyivangeli sebenzini la ukhona emphakathini la ukhona ukuthi uveza luphi uhlobo lwempande bazalwane sizobambelela emini empandeni ka-Aroni ukuthi awuyibuka ukuthi bakuvezwa impande ngisho emndenini ohlala kuwo impande yakhe ayibonile yini sizocela nje leyo mpande entabeni kaJehova alibonge uyivangeli lithi mayisikhishwe ka-Aroni ibonakala iqhakazile bazalwane siqhakaza ngempilo esiyiphilayo akumnandi bazalwane emsebenzini kusuke nje kuzothukuthwa impande ukuthi noma uhlukumezeka kanjani kodwa phela kuvela impande ka-Aroni ehlumile ayibonge bangcwele mina ngiyakwazi ngifike emsebenzini bazalwane ngafika e-faith mission ngangihlala eduze kamama njengoba sengimsaba kangaka ngazi lento yokusaba umama isive lapho ngifika mina ngangihlala lapho umama ephatha ama-coin ama-2 rand mase kunikelwa kuyinkonzo lezi zamaloko amathalente ade enginika u2 rand angithi anginalutho ngifikele mina ngifuna uJesu ngihola igrant engane angisebenzi kodwa ngiyilalele lento esho umama ethi 3 months amen 3 months kuphela ngambamba 3 months ngabamba iminikelo kamama lokho engishayelo ngiyonikela anti uyatshala inkonzo yokunikela kimi ayibonge bangcwele angiphili bazalwane ngama-miracle ngoqina mina esikoleni ngize ngiphika abanye bathi uthisha uthisha nje bazalwane ngenxa yevangeli ayibonge bangcwele ukuveza isikole evangelini esikoleni engiphila kuso ngilishumayele bazalwane noma sengizingelwa ayibonge bangcwele khumbula kade uyakhumbula ngake ngaba kuthiwa ngi-abskondile emsebenzini ngixabene nje nothisha omkhulu ukuthi ngifaka ngenxa yamaphozishini nezinto esiyiphiwe bese sibaphatha ngendluzulu sithi thina lapho sifakaza ngoJesu athi angeke ukhonza nosibanibani ngiyikhula ngithi Jesu ngicela ungisize ngingabi naleyo nto ukuthi ukhonza nosisithanga ngenze ngiye e-faith mission ngelekelele Jesu sivalela abantu lapha eminyango ngenxa yeyibusiso ingakho bazalwane uma kufika isibusiso empilweni yami ngiphinde ngisinyathele ngenyawo ukuphakama uJesu alibonge ivangeli uma nje kufika nje into leyo kuyafika yathi meya
nginomcebo mkhizi ngifuna ukunyathela lento alibonge bazalwane wangisebenzela bazalwane leyo ngcenye ukuthi futhi anginayo nje umuntu oyindodana ozoletha imali ngoba ngizoyeka ukuxhuma kuNkulunkulu ngibheke umeya nezimali zomphanda angifune imali yamphanda alibonge igagela angifune imali yamphanda ngoba kunomphanda ngwazi owangipha umsebenzi usaphatheke lapho uthi umama ngasaceli lutho nje Afaba mandala mina umeya ezoshada uNkulunkulu ecindezela lento. Wavela wathi hamba uthatha imali yakho uyithukisile. Uthi uzothenga imoto. Ulungise lo mshado 150,000 ngawukhipha. Ngiyamangala uma kunabantu abacindezela abakhwenyana. Mina ngifikelwanga nje ATM kwami. Yebo. Ngifikele nje ingane efuna uJesu. Iyangipha mayithanda, mayingathanda ayithanda. Mina ipha nje imali more than 5,000 angathi umcabamela athi ngayipha umama. Uyazi mangifuna ukuthi anikele. Bele ngithi wemcabo yazi anginayo imali yokukhokhela umbheda ngoba ngenayo. Ngifuna ukumnikeza usizo. Awukhipha 400 athi ngoba ngina ngizosumphazeni zomama edanda kunayo imali. Isho ikhona abazalwane. Angithi seyifundisa ingane zethu. Uba kumele ufike nje emkhandlini kunenkinga. Wayizoba nenkinga abazalwane ube wathola umama ogcwele imali la ekhaya. Athola nje umuntu wesifazane othi bayibona umcaba abona amamiliyoni. Kanti bakukanjani ngabe ngihamba ngemoto ohlobo liphambili. Ngihamba ngeenyawo mama. Hamba ngeenyawo futhi kulezi insuku ngifunda inkonzo emnandi engifundiswa ubaba uNhlombele. Bazalwane lendaba yokugijimela kodokotela mina bese ngimkhula ngibhele imbona. Bese ngimkhulu nje ngingasakwazi ngisho ukupha ngifike lapho. Ukonakele kimi. Ngimkhulu nje ngimkhulu. Washukela osebenzisa nje ubaba uNhlombele eBretchen. Elethe nje isifundiso esiwulana. Sokuthi bazalwane have sizimini. Esifundisa nje ukuthi ngisasicela mangena khetha amashalo. Uma bazalwane ngibona amashalo okhophi nani ngenzela lapha engihlala nawo. Angisafuzi noma yini. Angisadi noma yini. Ngafunda ukuhlungu ngithi kodwa lo baba uyazizwa ukuthi uthini. Angithi uyayibona le noni ethanda ukudla. Angazi ngifike kanjani la. Lento ethanda ukudla nje ube isiminzi nje umzalwane. Kwenza ukuthi kube nzima ngisho ungena kuyinkonzo zefasting. Ngoba uma uyimaintain wakho uthizwe ayifundiswe. Athi bazalwane musana ukudla noma yini. Nidandela nino BP. Oshukela. Bazalwane ngihlekwa ingane ngiyothenga impahla eBholi. Zithi mama ama-size sesigijima iBholi lonke wena ulelwa lutho nje. Akhathazeka bazalwane. Ngayo kwathi bazalwane ngenkonzo kaSeptember sengizohlala phansi. Ku7 days doka September October. Mangizophuma uMongcwele wayesethi kimi usungayiqala le yankonzo. Mthiphi baba kuNhlombele. Asangisathi ngisayodla igqoba. Haleluya. Amangcwele yafundisana bazalwane. Waqala ngiqalisa kolamula ngaphuza amanzalo lamula ngado avocado ngada izinto nje enganambitheki. Bazalwane ezolungisa lento yophefuzela. Angithanda umsebenzini bazalwane uphumula nini? Bese ngiyinto nje engifudulayo ngathi ngizubile ngakuganga. Alibonge ivangeli. Bazalwane uma ubona umama umkhize ngathola uHIV ngikhulela umama umkhize. Selumbona. Ibless positive bazalwane. Bazalwane umama umkhize waphila nomuntu oHIV eseswini iHIV. Kodwa waphume ngenani. Waphume negative. Wakungakabi khona lezi zinto zokuvikela onema. Kungakabi khona philisi lezi
wayelilodwa ngoba uNkulunkulu wenenjongo alibonge ivangeli usathi mayinza ugrade 9 bazalwane uvuka nombono ayibonge bangcwele izwi lapha ngesilifunde uDaniel 7 noSambulo 13 angazi bazalwane ngenxa yesikhathi babumbobo ngizolikhuluma ayibonge bangcwele kukhulunywa nje lapho ngezilo uma umkhize mangilele naye enza ugrade 9 silale embhedeni owodwa aphupho aphaphame ethukile ayibonge bangcwele athi ngiyaphupha ngithi uphuphani uthukile ngimphuzisa amanzi ngimzama ukuphalma down ayibonge bangcwele bese ngithi xoxa iphupho athi mama ngiphupha sisohambweni ibandla likaNkulunkulu ayibonge bangcwele uma sihambe endleleni distance ana bese kuvela inkomo ezimnyama zisho ukuliqeda ibandla likaNkulunkulu ayibonge bazalwane uthi abazalwane abanye bavele kunamasonto uyawazi amagama amasonto ongawacabanga ngapha nangapha kodwa kunentaba esibheke kuyo uthi abazalwane bakuvuka lezi inkomo ezimnyama zisho ukubaqeda babalekele emasontweni abanye siqhubeke ayibonge ivangeli uma uzoyifunda kahle le ndaba ususe breaking kaDaniel ikhuluma ngezilo ezimbili nezilo ezine besithi kulezilo esisodwa sesine sasuhlobo lwesabekayo oluneyimpondo ezesabekayo konke kuqinile nje konke kuyithusi kuyabala uzoyifundela ngebreak ayibonge bazalwane uma ngcwele mangiqeda kumama umkhize vele avulela amazwi athi yana kuDaniel nakuSambulo lento ebona umntwana wakho uzoyithola lapho alibonge ivangeli uthi bazalwane kumele kuqoqe iphopha abazalwane bangena ofake mission ofuna ukuya esontweni lakho akaphumezayo ukuyela kulo uma kuvuka lezimo bazalwane isikhathi sokuvuka kwezilo kulezi insuku kubiza ukuthi uyazazi ukuthi uya uthi bazalwane sibheke entabeni ibandla liyahuba liyathandaza ukuwe ukuthi ukhesha iphi option ayibonge bangcwele ngithi abazalwane lezi insuku banama options ukuthi nje mali ngicika nje revival ngiyaphuma mina ngegospel mali ngicika nje mina lento yabo yokuthwala ngiyaphuma ngiyala kungathwala khona bazalwane yila amasonto uNkulunkulu awabeka kimi ukuthi lento yamasonto ileyo nto bazalwane kulezi insuku mawuthi uyabuka ngendlela okumelene ngakhona nevangeli ngisendlini kaNkulunkulu ebandleni namazibulo alibonge ivangeli kuthiwa gqoka amaphethosi akwehleki igeti mangabe uyahlula iphethosi umuntu abe nedimoni nje lenkani ubone ukuthi sikhonza naye kodwa kune-option ayifunayo alibonge bazalwane ivangeli uthi masihamba ke endleleni mama thina nodadewethu silokhu siqasha ngawo ngizokhuleka nje kule ntaba ukuthi kuphelile amahlathi okuqasha ngisingoqasha ngizocela nje indodakazi yami endala ukuthi aphelile amahlathi okuqasha akuphikelele entabeni umuntu nomuntu ungayimela alibonge ivangeli haleluya ngibonge ivangeli lala ekhaya bazalwane sihambeke iy'nkomo zibachitheleye ngapha nangapha uthi makufika suthola lesilo sesine mama inkosi yathi silo inkomo eyihlukile amayesha emnyama eyihlukile inkosi yachaza ke kuDaniel hayi yasho ungishuka inkomo ngitshelwa ukuthi uthi yakushuka inkomo ingaphulisi entabeni uthi lapho lishila izwi likamama Madala entabeni uthi kukhona abangakaphi ibandla lilele libuye lithatha amemezela athi bandla khulekani bayamuza usentabeni bazalwane uthi bayibona ukuthi inkomo yesine eyihlukile bazalwane ingathi yamnqoba umama uthi sifuna intuba yokuphuma ukuze sifinyele entabeni ngizothi umuntu omusha omuqasheni ngoma wakho noma baba wakho noma umzalwane ofika naye sekuyisikhathi
bese kuthiwa buka uyakwenza umsebenzi yasendlini hambe mina ngiyasebenza kodwa ngifuyile nje kumele ngemaceleni ngiyabona umthathini wena mangabe ngiphelelwa yithonga kumele ngiyobona ukuthi nokuthi kube right ukuze ngihambe ngumama ngiyemsebenzini ngo6 selo right yonke ngizotshela uJundu laba abavila phaya yayazi eJundu lendi ngiyavila angithi lento loJundu bazalwane ngicela ukuthi ngidlonda nama akekho umuntu ongangitshela ngiyawazi lo moya wangidasela anomuzi wakho nje unophezana akekho nje umuntu ozokutshela ukuthi ngilale ngo12 ubani ungibona nginandoda indoda bazalwane yangena phakathi kwethu ogama layo linguJesu Kristu sinendoda bazalwane sendile ukuthi bazalwane beluka sendile ndodeni inyama alibonga ivangeli iyangibusa nje ngicela ngelinye ilanga ukuthi buka yangithinta yathi buka u1 thandaza ngathandaza ngekujwayelekile kwashaya u2 makushaya u2 yathi phumela phandle ngaphuma yathi yaluza ubiyela ikhanga libiyela yathi mayifika segeyithini laba ke bafikile nodadewabo abavalile igate alibonga ivangeli sengiyagcina mamu sengiyaqeda kanti bazalwane sekufika indoda kaCelemba aliyeka mina igate kanti ezingane asivalile ngani ngoba zinemoto kungenamoto uyabona nje zishiya igate nami ngiyaliyeka kanti bazalwane indoda kaCelemba isifikile inkosi mangithandaza bazalwane ngizunguyaze besithi hlala la ngasemathangeni ubuke egethini ngihlale ngithandaze ngibubule bazalwane yizwe umfanehla enomsindo engawuqonda ngithi bazalwane sihlala nasendaweni zeyifoti ngitshela ukuthi abafowethu angithi bazalwane nginabafowethu ngithi mhlawumbe babuye ey'fotini ngey'dudleni lapha edidini mangithi umfana angena athi ngisizeni ngiphaka nje ahamba ngeenyawo bese athi uMongcwele hamba ngaselayithini ukuze uzombona kahle ngimeke ngasegarage abanjwe yinyawo mayifika ngaserondweni angithi akukhanya bese ngithi wabambeka pho woza phela achaza indaba engahlangani ngasevula amehlo ngifuna police station i-police station uzangaka ngivula amehlo woza fika endindini ngithi ngane kwenze njani siyahlasana kunje ngithi ngifuna ukuqa khona lapho la khona angithi ufuna amaphoyisa nawo amaphoyisa asezulwini asithandaze bazalwane nomfana bese ngivusa ubhuti wami wayekhona omdala ngithi nami umuntu ungixakile la athi wema wathi besisi abuze nje imibuzo efiwe abantu besilisa abahlakaniphile nathi thina sinozwela athi isigebengu lesi sicela siphumele ngesango bekuhamba bomfana ngathi hamba ngendlela uzofika epolice station uzothola kodwa ngathi sesithandazile-ke ngamukelisa uJesu ekuseni ngivuke bazalwane sengiyaqeda-ke ngihambe ngemsebenzini bese beyangishuthela laba bathi uyazi lo muntu wakho kade bambezeleke ngaserondweni ushiye nawo uCelemba siyazingelwa bazalwane siyazingelwa kodwa bazalwane indebe yokulalela yangisiza ngoba kube nguhlobo lomuntu wesifazane olulalayo nothi angeke ngize ngiphume ngikhathele siyabonga baba wethu namandla wonke siyabonga